Bafethu. Ngizophinda ngichaze futhi. Kulesi sikhathi, mfowethu, kulesi sikhathi esinje sezimpi eney'bukayo yisuka lapha ko-Middle East, sikwi-edge yokuba ku-World War 3. Akufiki nganza kwethu kini ukuthi mhlampe manje lento ye-trust idlala a very big role kwi-international politics. Akungeni aqhamuki nje mhlampe la emqondweni kini ukuthi Putin wayi-KW yamjida, Xi Jinping wayi-KW yamjida. So izwe ngempela leholwa umuntu okwaba yisotsha. Lo muntu lo bafethu urely kakhulu lento okuthiwa i-trust. Urely ngalendlela wena ongeke uzwe understand mhlambe thina eSouth Africa sesaba amalulwana namambuka sesihamba sithi nje hayi okay esivume zonke izinto. La bantu guys they are cadres. Abanasikhathi sokulokhu bencetheza njengathi as South Africans. Bakholelwa kakhulu kulento ukuthi ngiyakuthemba yini wena. Manje nina mangizobuka uRamaphosa actor, ngoba uRamaphosa siyasonke ukuthi uya-actor nje obelapha ne-BRICS. Yena ngaphakathi nabathumi bakhe nabantu abangapha emva kwakhe abayifuni lento ayenzayo. Uphoqwa isimo ukuthi uNcamalala wahamba wasayina kwaze kwa-edwa u-S ngoba u-break phela lo kwase ku-edwa u-S ngenxa kaNcamalala. Usephoqa leso simo ukuthi akasala seqhube uya-actor njengoba nimbona lapha. Bese ungitshela ukuthi Putin the cadres they trust lo muntu lo. Bafethu angazi I so wish ngabe ne understand international politics ukuze niyeke lokuvota lokho kuvota kwenu okuhamba ngoba phela lento yenu njengoba nikhala ngomngane ilento esiyibona thina niyenza ke la South Africa njengoba nisavotela o-ANC nisavota umngane angakavoti nge-political maneuver enzakala emhlabeni wonke. Ngiyafisa nje nike ni understandele ukuthi Ramaphosa babe ngama unionist. A unionist akaze yaphatha isibhamu yahamba ayolwimpi. Where else ngapha Putin napha ba ama-cadre bafowethu no Zoom ama-cadres lawo they trust each other. Lento yenzondo yeni kaZuma aniyiboni ukuthi invimba to build good relations. Engikushoyo nje kusimple. We vote that guy njoba kwenzekile eBrazil. Babuyisela umuntu wakwaba president waphuma mdala uLula da Silva noma ungambona nje ikhehle elidala kodwa urun isizwe esi-stable esi-economically growing. So lento yeni yokuloko nithi mdala uZuma uRamaphosa uyalapha nakathenjwa abafethu. Ngisho ningambuka ekhuluma kwimedia ethini akathembakela akayona icade akaze nje wazi waba nama relations before. Lento aseyenza sekuyiscript uphushwa iagenda ashiwe nayo. Into kube kuyangaye ngabe scraper. So once you know ama politics mfowethu kuzokwenza ukuthi through into eshiwo leader kwimedia ukwazi ukubona ngale kwalento asuke eyikhuluma kwimedia umuntu ukuthi kumi kanjani. Ezinye izinto mhlambe mina njengovumvumu esengikwazi ukuzireader yabona. Ama cadres bafethu amazwe angaliya kwi-BRICS. They are cadres, they are focused to protect and fight ukulwa nje abakusapha. Manje masoba no president uyishaya ngapha nangapha akathembakali lapha nokuzokwenza ukuthi delay izinto ezingama initiatives ngoba kuzokuqalwe kucheckwe kune-intelligence ukuthi umi ngaphi. Lama initiatives uyabo sibe nabantu okuthiwa basazofunda ezikhundleni basazofundwa i-Russia. Izimpi zibe yisukwana nansathi kuhle silidwa abantu basazofundwa. Afethu lempi isidinga strategy ngempela. And strategy says is to unite after uZuma. Simnikele uthemi yakhe ke eyodwa manje imzonda ngaleyo ndlela ukuze whoever azomthatha introducer lapha kube ukuthi uyathenjwa ngoba ufike ngesandla sikaNcamalala. Ningabhayizi nitshela ukuthi oPutin abazi kwenzakala eSouth Africa. Bayazi ukuthi uRamaphosa uhamba ushada neDA ientity yase West. Bambona they can see through all that.
ngeke uzungitshela ukuthi iRussia izokwazi ukinfiltrate iAmerica sesingahlulwa nje neintelligence ubona uRamaphosa ukuthi ume ngapi. Musani bafethu ukubhayiza lezi zinto sifundeni zazini bafethu zazini ngoba yiko lokhu niqhubeka abelungu benidlala uyabona abelungu kufanele ubanishanga ngosehla senyuka ngoba nibuka ileader nina niyithembe njengoRamaphosa kanti sisephaketheni labo abelungu isisebenzela abelungu nibuka uhlabisa ngapha kwi-IFP nimthembe nithi hayi usebenzela abantu abamnyama kanti usesephaketheni labelungu uyabona manishanga ngosehla senyuka sibambe somlabalaba yonke ilide nithi nigijima niyakuyo ingakubo bese kuthi le efight against bona bayisaphaze kwimedia basho zonke lezi zinto abazisho nani nayibamba ngempela khaxa nathi hayi uyabheda uzuma kanti isono sakhe ukuthi wayisikhipha ngaphansi kwencindezelo yeWest esifaka ngapha. Please bafowethu inzondo eninayo ngiya-understanda inayifidwa imedia hamani phela nani niyicingele ngale kwemedia ukuthi why isitori sikaZuma sifana nesikalula da Silva why wonke ama-cadres imedia yomhlaba wonke jikelele ibabeke kabi and babulawa fune ngabe thina as abantu abamnyama se-South Africa we are uniting sithi no hayi ke ngoZuma lokho enakwenza koGaddafi nenakwenza wona wonke ama-fighters ayinilwise eniphikise akufanele-ke niphumelele ncamalala kodwa akakavumi kini angakabona manje ukuthi imi kanjani lento angifuni ukunilawula but ngiyafisa ukuthi niyifunde lento nikwazi ukubona through ileader nikwazi unimbondo olome ngapha uNkuzumalanga usesebenzele ubani thina sikuphi naye